phansi emathweni bezama uyasha ngeshumi lenkomo engandeshule usikhetha khethe mthunzwe inkukhu bathi imqondo ngobula bethi uyabulala ngabakho umuntu wababo kanjubeni usayim njalo ingqangala le gijima makhombeza ngothi ibambe embafanisi ikhatheni ethula mthwala mbangolani kuya amazombe akodunga kuthi ayidlala lapha bawagiya usitoni umfokazi bafana bozalo njijelana ngamatshe ngemkade ngoba intombi singaphakathi aphinde ngayidlala lapha bakwagiya uqabu umfokamhlophe athi iduna elibaze izinto zengamaqhondi kolapha hithi ayidlala lapha bawagiya futhi usithembisa umfokamhlophe athi intombi zasegqoze namanje zamlendela bathi zamfuna bethisane ebantwini usejathi aphinde ngayidlala lapha bakwajabula usakisela amadoda amabili mathathu mahlanu amadoda ngawo umfowamama umfowashana wagiya umkiliza umfowangonyana wagiya uye umfowaqudi waphinde wagiya usibuthi ubuthi umfowaqumala phansi olinde masikisila isasedinkisa amadlala umfowaqulu phansi emthunzini waphinde wagiya futhi umasipala ongasebenza umfowashana phansi emandala iphinde lagiya futhi isulumane umfowaqthuli phansi endweni